بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Alohan'ny hidirantsika amin'ny programme kazadinantsika foana manao partage, manao j'aime, manisy commentaire kely manoloany zany hoe darsy zay mety amintsika ve le izy, tonga zavatra tsara amintsika sa ahoana. Niany matetika antsika mahita amin'ny fiarahamonina hoe fanontaniana hoe manahoana anao, karakory anao, comment tu vas. Maro be zany matetika zavatra miveriverina amin'ny fiarahamonina, karakory mahalinao, zavatra miveriverina amin'ny fiarahamonina zany. Fa moa ve fantatrantsika fa io teny io mety possible zany hoe lasa fanompoana izy io. Mety possible zany io teny io foana fampiasan'olo teny io lasa ibada, lasa makaikitsy antsika kokoa amin'ny tompontsika Allah Azza wa Jalla. Fa manino? Lamba andao manam-pahaizana milaza manao hoe le roa mifankahita anisa zavatra zay fataondreo manontany manahoana anao. Tsy hoe le manontany mitady vaovao, manontany haly no, fa le zavatra zay ilaindreo am'le teny io, le foamoanao teny hoe alhamdulillah, za makasitsika Allah amin'ny zavatra nandalana. Amin'ny situation zay nisy aminakany anty, alhamdulillah, za makasitsika Allah amahatsara jiaby zay nazy. Io le zavatra zay ilaindreo zay vokanao, fa tsy hoe mila manontany ahoana vaovaonao. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam izy milaza hoe afdalul ibada yawm al-qiyamah, le tena tsara mpanompy amin'andro zay andro fitsarana, amin'andro zay tsanganatsika devant Allah Azza wa Jalla. Ino? Le olo zay manao bitsaka tamin'ny fiainanazy, alhamdulillah. Olo zay hoe miaina anatin'izany hoe alhamdulillah, alhamdulillah, makasitsika Allah izy amin'ny zavatra jiaby zay nandala aminazy. Io le tena tsara. Abdullah ibn Umar izy milaza hoe zay matetiky nambaina Abdullah ibn Umar ni mifankahita miaraka amin'ny namanay, miaraka amin'ny fiarahamonina, zay matetiky manontany vaovao foana hoe ahoana anao, ahoana anao, karakory anao, karakory fiarahamonina, karakory zanakanao, karakory. Tsy inona mba andreo fa fanaovana zavatra zay mila mamporisika zavatra mila renina, zay mila mamporisika andite le teny hoe alhamdulillah mba tafidy mba tonga reo zany hoe anisany nanao ibada fanompoana zany. Zay manontany karakory zanakanao zay agny, eky miteny alhamdulillah zany. Ilaindreo le fahaizantsika mankasitsika Allah subhanahu wa ta'ala. La in shakartum la azidannakum. Allah izy koa nome mankasitsaka amtomboko ndraiky. Dekare reo zay mila mamoaka le teny io amintsika mahafahatsika zany ankasitsika amin'iny amin'ny zavatra jiaby zay ampandalovana Allah subhanahu wa ta'ala, mba ampitomboany Allah amintsika koa. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu andraiky izy nahita lehilahy tamin'ny lalana, izy niteny ahoana karakory halinao, ahoana anao nambany. Mba lehilahy iny za mbe Allah subhanahu wa ta'ala anatrinao ito. Nambany Umar ibn Khattab, zay no zavatra ambesako mila mahambara amintsika zany fidarana Allah subhanahu wa ta'ala. Ketsika kaza ataotsika hoe tsisy dikany zany teny zay, fa io possible zany fitenena tsika io alhamdulillah fakasitratsika Allah subhanahu wa ta'ala. Io zany nino mampiakatra voninahitrantsika manoloan'ny tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala, manadio zany fotsika zany, ay tsy vitan'izay koa mampitombo le asa soa zay ataotsika. Ohatsy misy olo manontany anao, avy eo eny zany. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fiainanazy jiaby ata izy alohany izy andeha atory, izy vao miteny hoe alhamdulillahi alladhi at'amani wa saqani wa kafani wa hawani. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam izy andeha atory vao miteny alhamdulillah, za makasitsika Allah zay nanomeza sakafo, nanomeza zavatra zay sotroina, zay hoe mahampy zaho tamin'ny fiainanaka jiaby, tamin'ny andronakany anty mahampy zaho. Zay evan'ny Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ketsika zany
tokomy satria io nisan'izay hoe mavesy yaum al-qiyam. Nambara alayhi salatu wassalam manao hoe alhamdulillah tamla'u al-mizan, alhamdulillah mavesy satria apetsaka amin'ny balance yaum al-qiyam. Ke ataova zany ilay olo manontany atsika tsy hoe tsika meloko fa tsika mamaly zany sincèrement, mamaly amin'ny fo madie alhamdulillah. Misy olo manontany atsika, misy olo manontany vaovao tsika, misy olo manontany kazanino miteny nahateny fo madio mba ahafahanao zay hoe tafiditsy zay mahazo zay tombotsoa amin'ny fitenenanao zavatra io. Io possible antsika lasa zany fanompoana zay ay ataova betsaka tsika mangatona Allah subhanahu wa ta'ala ankamaivana zay amintsika mba atsika faly le olo manontany vaovao tsika mba ahafahantsika zany mamoaka zany teny zany hoe alhamdulillah. Kama manaraka andreo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.